الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي شرع لنا يوم العيد بسعادة على إتمام فرضا من فرائض الإسلام، فصلوات لله وسلامه على مرشد الأمين وعلى آله وصحابته غر الميامين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أمها بلونتريم ما vegen waro dage massaruge nimun gulifami wani ufa veriduahaka ei keuma buima ufa faalu kurmage duahe takbira tahmida tasbihun jabu kukumalam viduahe ade muslimun eduahegga ufa faalu kurmantaka main Allahu shar'u kurevi fitr eid duas eduahuge sunnettakuge tere miyadumi balalani eid namaduge macca emmeha akhunna akhtum eid duahuge ufata feshi engannani eduahuga podu jama'atuga kureve eid namadaki hedunuge kuri kolu kureve namade kanuge lonugadum feshiken bonti ekke minwara iru erisure iru medu johumuge fanara warakam minita demeduga minamadu kurevidane ehen gotaka bunani nama eid namadaki luhawa gotu kureve namade minamadu kurma emme molu iturwege wani madantakuga kina mistakuna eveve gota abi Sa'id al-Khudri garihun riwawegenve an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yakhruj yawm al-fitr wal adha ila al-musalla manai hamakashawarun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adha ida fitr eiduga musalla ga namadu kurawa nukuma wadagane man Allah galtakun eid namaduge furatama hasham banna takbiragu hat takbir kiyane adi devana rakatuga hasham banna takbiragu first takbir kiyane men komme takbiraga konda hame den ufulumafa alun hasham bannan jehane e afahu ehen namadu takake eggota ruku irtidal sajida adi desajida demedu inu furihama kurun himenigenve adi furatama rakatuga fatiha surat afahu suratul ala nuni suratul qaf adi devana rakatuga suratul ghashiya nuni suratul qamar adu haruko kiyomeki sunnevegen wagote namadu nimumun imam mistakuna mukhatabko de hutubain ibwane Jabir bin Abdullah garihun riwawe fewa hadise gave ekalege fan vidalwe inna nabiyya sallallahu alaihi wasallam kharaja yawm al-fitr فبدأ بالصلاة قبل الخطبة معناه همكشون رسول الله صلى الله عليه وسلم فطر عيد دو خطبة كورين عيد نماذج كوربه متفق عليه عيد نماذج كي هريها عمر فرا كدي هريها جنسك مستكون باور ببه نماذج حيث ورياوس عيد نماذج كورا مصلى الديوما كيرت مع النبي واني بارو الوافة tuaki islami rivet shuruta ege emme furhama gotuga ada kura bayakumga alamellevun adi kirit ma nabiyage hidayata eggota eid namadu kurumuge hew tawfiq alamennadevun wa akhir da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin amin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.